Hei All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu lalram sang ralte. Minister of State Dr. K. Bechwa an Voing Khan Chief Minister Puzoram Thanganena Minister of State ani na atanga abana athe lut. School Education Minister Pulal Chanda Maralte in Zirna Sikula Elementary atangin Skill Development kalpui tumani a subject pakata til tummekani ati. Champhai District Special Court Pokso Act 1 Mechano Pangkum ngami pong swal tu silal yan puya chukum somni tang tur le cheng sing ni choi tura shepna thupek puing khana ti chuak Arunachal Pradesh Tawang Sector India le China sepaite in Benat Hendan Defense Minister Rajnath Singh an Lok Sabha in khoma soifia Minister of State Dr. K. Bechwa chuan Voing Khan Chief Minister Puzoram Thanganena Minister of State anina atanga abana athe lut Chief Minister hian Nimin Khan Dr. K. Bechwa hi bana thelu turin zia kin shila Chief Minister hian a cabinet le an chan pol te sik soi du thu le chumi wang chuan bana thelu turin ati a ama thei anga bang turin atiboka heti anga ne wang hian Dr. K. Bechwa hian voin chan her Khan a bana Chief Minister ne na a thelu tani Chief Minister Pisa Tanga Thudon Danin voin ve khana banat lekha hilar sap lo pom turin Raj Bhavan lama thon khalani a lar sap Dr. Hari Babu Kambam Party chuan Dr. K. Bechwa bane voin ve khana poma anachan pol Social Welfare and Tribal Affairs Excise and Narcotics Animal Husbandry and Veterinary le Sericulture Department te chuthule ma chuan Chief Minister in enkolri donani Bana thelu no chan chu mi te zona changin Dr. K. Bechwa chuan how tu te thu oya bagani thu soya bang turati ani chanero chu asoi thui du lem lova how tu te thu piang oi lutuk apoi theinia asia thu ba ka soilo MNF party an nan chuak lova ama po MNF member rinom tak alani thu soya amalam hun tur chu abial mi puite thu thuani thu soibok Hetianga Dr. K. Bechwa aban chan hi chiang faka soya omlova Mara Autonomous District Council politics boruak in 6 soina satak wang nia rinani MADC Congress le MNF sarkar in trom tu tun nai khan BJP in no confidence motion mangin an pharthla a an pharthlak theina chan kha MNF MDC pathumin BJP lam tana vote an thlak wang ani a khami chung changa khan MNF party swai tu te an lung oi lo nia soyani Council of Minister le an chan pol 6 soini chuan mitam takin Assembly Deputy Speaker Pularin Oma alu an ringa MNF party shwai to 10 khadero chuan engma thu chianga la om lo ni in an soi thung Voin chundar so pani Borvel Khan Pulian Nola late building Chan Mari Aizawl chung ko pariat lo lai chu bongro engma chu man lovina kangral Chan Mari Local Council Chairman Pudal Mangay na soidanin in chung ko pariat inan lua kong an chin nuai lam zong chong thum chu akang fai vekani kang me chuan hi Polian Nola building thangchia asam type chung ka ni chen in atangin ni asia tani a erong bol na ge sa puak na sa hle a in ka nga hian mishing thi le hlia manom sia tani lova bongro kang ral hlut zong hi siat alani lo bokani Voing Khan Aizawl AMC area pon lammi tetan Register of Births and Deaths Training Directorate of Economics and Statistics Conference Hall Menekoa nayani Hehun man puitu Aizawl District Borsab Dr. Larshia Zuderal te chuan Register of Births and Deaths na tho chu apoi mo ema wangin in toy thar ngai ringani thu soya digitized birth and death certificate pek chu ani to chu mason ro pui takani thu soibok Electoral roll of birth certificate dik lo le fel tok lo om theilaka na satakina pui theidon thu le QR code manga fel fai tak enfi ani theidon wangin lomamati thu soya digitized certificate chu war tak le huap zo taka kalpuya poimo thu te birth certificate chu India khole tui dik tak sia thana atana poimo thu te soibok Additional Chief Registrar of Births and Deaths Economics and Statistics Director ni Bok Pobila rin lua chuan mishing masona te fung pathum te chu zirna hrisel na le mimal sum le paiden monani thu soyin zirtir tu te chu hemi konga hian an tho lok le ani ati a piang le thi chin chhia ba ka ni tin thil chin chhia na tho chu a ha thlak tur zia an shiat pui thu soyin department na satakin an pui ani ati a RBD kal khom te certificate pek chhuwa konga film khur le zwal turin na cha bok Training he Inspector of Statistics Pujiram din moi le pilal fak imitenan pe a Aizawl District AMC pon lam unit somsari pani atangin unit somruk panga an telani School Education Minister Pulal Chanda Maralte chuan Zirna Sikula Elementary atangin skill development kalpui tumani a subject pakhada tel tumme kani ati
St. Francis of Assisi School nu le patani St. Francis of Assisi Church Hall dur tlang leitan veng ani aman puina minister chuan nakomatang chuan school bag a lo ni backless day po kum khata ni som ai tamma man tumani thu soya no pangten zirlai bu aklawa e zunat lak tur thiam thil an zir thena tur siamani dona school hun mandana te po tel ani dona ni ati zirlai ten nun an man thiama thiam thil an nei na tur ang chi te zir tir an ninga an mani chau phur thei tur mi thiam te thu sei tur a soma no pangte fui phur thin an ni dona chumi tan chuan sarkar in bo sei me kani ati Minister chuan zirna le nam nun phung le zia rang kal ko pangai ni ti a NEP 2020 du da nangin tong chung changa mani tong war tira zirlai buwa po mani nam zia telna pholan tum me ka ni ti a zirlai bu en non me ka po mizo nam thil ngai hluna turte mizo nam ro puizia no pangtadil ruwa tu te po atula nam dang ro puizia ngot zir lovin mizo nam ro puizia chu zirlai ten an shia tangai ani ati Pulal chan maral te chuan ko shanen en kol school te chu thok tu te in pek na athu ka wangin khotlang tanan lu hle a co curricular activities te po thataka an kalpuya wangin lom om hle ni ati a Mizorama ko shan sang te zirna nin mang tam so hle ti soyin mission en kol school te hian no pang te chu an kalna om ko nga an shwai ni na shiata hei wang hian ram tanan poimo hle ani ati Pulal chan maral te chuan dur tlang khotlang in zirna lama ma an son zel theina nakum sang ni somni pathuma tangin dur tlang higher secondary school science stream hon ani don ti asoi bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Champhai District Special Court Pokso Act chuan mechano pang kumngami pong swal tu silalian puya chu kum somni tang tur le cheng sing ni choi tura shemna thupek vuin khana ti chuak Poisa choi tur chano panga khoi chiat en ko leilon atan pek turati ani a Special Judge Pisilvi zet ralte chuan silalian puya hi a me chano pang pong swala du lo chung a shen bia wangin IPC section zathum somli pakhat mangin thakhat tang tur le cheng zanga tang turin a shembok Special Court hi nimin khan silalian puya chu athu boya thiam lawa chantira voina shremna hi apuang ani Kumsang ni somni September ni somni paruk khan thang khu malait fa pa silalian puya hian mejano pang kumtling lo hi apong swala Special Judge chuan silalian puya hi Protection of Children from Sexual Offences Pokso Act Section 6 le Indian Penal Code Section the thum somli pakhat mangin thiam lo achan tirani Arunachal Pradesh Tawang Sector India le China sipaite in bena thlen dan chungchang Defense Minister Rajnath Singh an voin Lok Sabha in khom ashila India lama thi emo liam na lutok emo anom lo ni na soi Defense Minister chuan China sipaite hian tun thlani kwa a inrem na siam bo chia in Tawang Sector Yangtze bial tanga ramri ron kan an tum chu India sipaiten khau takin an lo dang te soin an huai sen na awangin China sipaite chu an pos an let le tani atia India ramri ven him chu sipaite ngai poimo ber pakhadani thule dan labalu tumda chu an tang kir zel donani atibok Defense Minister statement siama hian lung oilawin Congress le the party dang Trinamool Congress Rashtriya Janata Dal Samajwadi Party Aam Aadmi Party le left member ta chu house atangin an chuak ta bani G20 Finance le Central Bank Deputy tele Finance Minister le Central Bank Governor ta chut khom basaber chu voin khan Bengaluru atanani a thil dang ba ka khovel economy ti boy theila ka invent dan turte sumle pai din mun ton ai thazo ka choi kan dan turte huamzau takin an soi ho do dani chut khom na hian ram somthum panga chuanga tangin palayan tela Karnataka State Tourism Department in ropui takin an lodong songani G20 Development Working Group DWG meeting bovoin ve khan Mumbai tanani a India G20 palai Amitabh Kantan honna thu asoyani Classic khovo na takin United Kingdom to make in zan khan tun classic khovo ber zanani a vurtla ina khodi la bipano pang pathum an tlalumani vursur hian thlona rele lirthei service ati khailak na sa hle a Scotland marlama chuna vo lai berin Celsius degree minus sompanga point pasari ani World Cup Football sang ni somni pani Qatar nei mek chu a more box ho mek ani a zanindar som panile achan ve Argentina le Croatia ten semi-final masazo kan khelanga nakzana champion live France le Morocco ten semi-final hnung zo kan khelang semi-final chaklo ten inrinia pathumna anin chu anga pathiania final khelani ang Chanchinthar ti top na tlang pui Minister of State Dr. K. Chua an voin Khan Chief Minister Puzoram Thangane na Minister of State ani na atanga abana athe lut
School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan zirna sikula elementary atangin skill development kalpui tumani a subject pakhata tel tumme kani ati Champhai District Special Court Pokso Act chuan michano pang kumngami pong swal tu sila lian pui chu kumsom ni tang tu le cheng sing ni choi tura shemna thupek po in khana ti chuak Arunachal Pradesh Tawang Sector India le China sepaite in benat hendan Defense Minister Rajnath Singh an Lok Sabha in khoma soifia chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani